aha birabiri na kimwe byo kwizwaka n'umwaka ogu tukakorekaho amakuru aguba mu mbatura b'ekyaro kya Rugerero mu Ruhunga Rubaya baresero akashashamaro barukuzibera bembezi begombora ya Rubaya ngo bataza kurambura umurongoto gwa biri nugombe ko mu cyaro cyabo ngo tubagwinoho bushoborozi. Kaba tutari mu campaign, we went as a team tutari mu campaign koka kutwashyikireho haba hurutaro kandi hata nahirwa LC zone zijya kweli sub county yaza kuza kumonitoringa project nebanze bashaborsa imwe ngaba LC bari amwanya ninga ntubamanyisa mutuyuntuje mu cweka cyane. RDC wambarara imekatira tuyabagenyi akagemeserezwa kutaha abasorokare okuzibira omuntu wena kwika murongoto ogu ahabo kurinda obusinge kandi yahandikira n'ekitongole cya Uganda Communications Commission ngo cyumushoborera harnoho ashakira abatura abo murongoti. Batakangarishirimu ejineba kwene nyitera umukoro Boko roncingo murongoti Nabagenda abantu ndurugirira Rugerera Nigenda kuza kuija mukoro bo murongoti ogwashabirwe ho nareborwe byambu kandi nza kumhomugisa nayiza kubayine bamemba ba parliament abandi okucommissioning murongoti roncinga commissioning. aha birabiri na mushanje byo kwezi kwa gatano ekitongore cy'urukura by'empuruzingano mu Uganda kikamanyisa RDC nguro idatuye no mujona kansara wa Rubaya nuwe yabashabiro kongera hamutindo gwa network umugombora ya Rubaya nuko kutahora cikoro byo kwerinda okushobora hanshongeje hamwe n'ezindi. Echandi koncerga breaking news mu MTN omukoro gwayemerera kandi waragira ngo emerere RDC kandi bakantuka kikwenda kuzana kondo nagira that is not true. Bwanyuma yo kutunge baruheji RDC agizire ngutaro kuyija kugaruka bukavuyo ko na hamurongoto ogu. And I am want to inform you here. Hajiri cha yongera yicho agwo mwana wa MTN gapo bagari amazimano yicho handi kwico cyari kujana ngo nyene agwemereza. I will take him to corruption deal. Umurongoti tugwa MTN umurongoti tugwa ATC umurongoti nugwa UCC ebyo byona yabishobora kandi abantu babicenga. Umurukiko rwetabirwa mu bakuru be byarana numwe ebiri y'umugomboreji borekere n'enshonga y'obushuma bw'amatungo obutekere musheke umugomboreji kandi turabamanya turarara nabo nibatabane bitu nibatata nibato bitu so ito tokweta mu mulimo kaba LCs naba farmers tituramara sandi tutakira amashuma bita RDC hendira rukora akaciko k'abantu batano abaraye mbere byo kwerinda otiroho no kugarza habarinzo buri cyaro nda Aidan Bataringaya.